Eja. Ghana entertainment industry. Medafo. Eja. Asadaka se enkoma man like Shatta Wale. Medafo. Ewiase enye obia ana oye bibi na Nyankopon ehyira na sabi obegine omu amaka ne ho. Saa de no eya adoma kyede Nyankopon de dom nkrofo bi me ka no kram wate. Enye obia na sabi oye bibi na oye successful a obegine se obi adwuma se be ya mo amudi na chi ana se oman na otim no emu youth na omoye unemployed no sabi omu so benya bibia ye enipa ya ade a osa ye yie medofo se afi no adanyane a ekamia ye se na otwen baako eni mienu mu ni de SHAXI ehwo asem ana obi eka onte ya mamenka ema waso ente na ekamia ye se SHAXI trendy nipa bebre bisa se SHAXI eye den SHAXI eye taxi app medofo so the big go phone so a na o akra na wo peka ko ba bia through that app no car ebeba be faw e wo ba bia ogina bia e wakọ bia o pese wokọ we enye about Shatta Wale nyom na Shatta Wale ni obi ye beef na bibisa o dabi now no ba bia nipa adwene keka kọ ne se de ni pesi anya abri owiase no enye we ye didi we atem na Shatta Wale kọ kan se dabi o osenkafo ne kan wo Bible mu o se bibia o ne mre now eye SHAXI mre SHAXI no eye adwuma Shatta Wale abie eye transport company eye adwuma o enya nyum ho asem o SHAXI no eye abrabo ankasa o so wadanya ne na se me ye adwuma o SHAXI me belong to SHAXI company ma sorry anopa ma dress me ko adwuma matumi car me ko ye adwuma nya sika gumi botom na manya bi dia support me busua. That is what SHAXI is all about. SHAXI nyase bia Shatta Wale bia company bi ana opese otrese ana ono no dabi. Mesra mo sa akokotesem ne de atwam. Emre ya ye wo mi ye ni abrepa. Me dafo me call Ghana nansi a me duru Ghana na de ba kwa me hu ye ne say your transport industry no we need a lot of investors. Me will say your transport system no emu da ho. Ghana transportation system. Yanko baby a sabi saudi yenya ye wa kwantuo mu. Your transport system compare transport system e Ghana. Who ye business person and also who ye entrepreneur now will scam me therefore invest it in the transportation system. That should be obekai me. Na dia ye ba kwa ye me wan say me ne na makra na me hwe me observing your ma wan sa de no. Na me hwe transport system no say the city ne wa hu nyoma bi and I was like wow. Say ye ka say Shatta Wale e very smart me therefore ampa e na adoma chede to be smart. Because me hear time Shatta Wale yes SHAXI a enye enadua na Shatta Wale yes SHAXI o Shatta yes SHAXI no ache papa and which means Shatta Wale who say your transport system no emu da ho no so betuma penetrate that market no ache ye na onse bibia no na hyase ne mo odene na me ne okasai afa na government no aye na adwene say o me support adwuma na sabi Wale ye no na aye kese na youth no so sabi unemployment rate no aba form. Now me ne okasai ope company a trend kese pa e wo Ghana e ye SHAXI na ade bia e trend a enkrofo bi di nyansa kwan etiki advantage of it. Me ne okasai me posti pictures bi about SHAXI. Me don't for me call me inbox mu no na nipa aba me inbox ma omu busa se Bonah ekwan be ne be fa so de e ka ye SHAXI ekwan be ne be nya adwuma ye wo SHAXI me kra eje me nsem dodo na me direct omu se omu nko Shatta Wale manager ho ana se omu nko www.shaxigh.com www.shaxigh.com me don't for se wako bi inbox mu akobusa se opa adwuma ye wo SHAXI na nipa na ka kire wo se fasika bi bra se ni MOMO ye bibia na eni diem oji usika edi opese
Oye adwuma wo SHAXI anasa wo de o car ekoye adwuma wo SHAXI anasa wo ye qualified driver o pese one SHAXI for ye adwuma o pese SHAXI for my car work and pay anything about SHATTA WALE company na your friend SHAXI no me therefore dey make kire wo nie hwe ne wan ko send the MOMO ama obi ase o pa adwuma wo SHAXI because Ghana for there dodo na ye ni MOMO said the hackers na ni asi abrene said the one frosters no o ma si aye ward no se bibi trendy na yama yani anko that side no ho so ani mre ho so no ma fa kuntunu ase agege amanfo sika anu ntimi dafo dodo na mo wo amanfo di yam a mo hwe kwan mo befa so anya adwuma ye wo SHAXI mo befa so anya work campaign bi mo befa so de mo car akọ register ma SHAXI na sabi mo so no mo car na ye adwuma ma mo no ani die mu ma mo sendi MOMO ema obia SHAXI ema obia ho kwan se onjiji MOMO emfiri obia ho any diemu say oh yeah driver, oh yeah qualified driver, oh license, oh experience. Now open say oh yeah adwuma as a taxi driver. I was SHAXI. Call www.shaxigh.com. Say sabi watro any wakenkan ewo forma. Obake to bi onima troni akenkan no. Maninko sa website a making www.shaxigh.com. Okohwa kwanya abefa so abe SHAXI driver ekwan abefa so de o car ekwan abefa so anya car ye work campaign nyina medofo ewo ho omu wo official numbers ewo ho a omu sa wo official address a ode beka omu office medofo emfasika nkoma obi a se opa adwuma ye ewo SHAXI ntino ebi a nipa cross send MOMO bi wo yesa obi bedu sika free of charge eni die SHATTA WALE emma obi a ho kwan se onjiji MOMO emfiri amanfo ho se obema sankrofo na adwuma e wo SHAXI me dofo bibi sa bia ni ho o pese wo ye adwuma e wo SHAXI a ma min say repeat biem ko www.shaxigh.com www.shaxigh.com o dia no o dia wunim atroni akenkan a ma oba bia wako school enyusu phone onfa nko sa website no biemu nso dia ne beye fe dia ne beye akono se ye benya more than 1 million Ghanaians a omo nso ebe download the SHAXI app no agu omo phone so very simple we use iOS and I say Android a oko app store ha SHAXI 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 app ne beba oko Play Store and I say App Store wa app no ye mienu ne wo ho ba ko ye SHAXI ana ase ne atro SHAXI rider eno ye sabi ye passengers a sabi ye pese order car no edidi adwuma bi ana se wahu sa ade no ana ye wo SHAXI driver eno nso ye for drivers na sabi omu use app no edi eye adwuma no therefore ema obi anada way it's not even about SHATTA WALE. This is about employment. Say ye nyina ye support ya eye adwuma kese ema sabi Ghana for manage car adwuma ho Ghana for manage driving ho sabi wonso wo car obetimi yakọ ama SHAXI for no a assess se car no qualifier car no benya adwuma ya ama bosumi bia nso sa akwa no sabi wonso wo fie na no adwuma ya betimi akọ SHAXI office na wakọ register na me ya adwuma betimi nya car a wonso de be ya adwuma be work and pay na wonso wanya bia akọ no o da chinti ana SHATTA WALE ede SHAXI aba u security enti ana SHATTA WALE ede SHAXI aba medofo ema obi anka asem bia enkyerɛw SHAXI no enye sabi artist bi anase osofu bi anase obi ana oso ka kyerɛw se download the SHAXI egu phone so there bi sabi Uber ni Tango ni wan no enye obi na ka kyerɛ se yen download it there bi for our own convenience. And currently ope taxi company papa ewo Ghana sabi ofro wade kema na se bibia ebeti bia na we 100% secured da medofo SHAXI nyame onhra SHAXI omo SHAXI ho ban na omane meye kese emfa ewiase afa na nyina anu nti mema remfi se obe download SHAXI agu mobile phone so now also wabaye part of the bigger family.